Assalamu alaikum, hurmatli tuğanlar. Kudayım buyursa biz janakı birinci potok bütkön. Bu ikinci potokta şu 2 juma seminar bugün jıyıntıqal oturат. Kudayım buyursa bu Oş oblastından jana Özbekistandan koşa kelgen. Buyursa bularga egzamды alıp biz özü negizi noyabr ayının akırında ошол региондорго барышыбыз керек эле. Булар бардыгы бул жерде болгондугу үчүн экзаменди алып туруп, бул жерде ошол ар бир областка бирден умура койгонбуз. Бул жердин Оштун умурасын ушул жерде эле бүгүн бермей болдук иншалла. Бүгүн биз ошол жанакы суроо жооп 40 фарздан анан Куранды окутуп көрөбүз. Кыскасы 3 экзамен болот бүгүн. Bizde туғандар жанакы мындай жазуу түрүндө экзамен бүттү. Азыр эми ОЗЕК түрдө 40 парды сурап баштадык. Биз ошол 14 адам келген болсо, 4-өөсү Андижан областынан, Өзбекстандан келди. Буюрса азыр биз экинчи экзамен башталды. Экинчи экзаменде 40 парды сурап атат.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah Teala'ga maqtollar, Peygamber'e salamlar bolsun. Bardığınızdardı seminardın bütüşümenen kutuktayman. Egzamenler dağın iyilikli jiyintiktap aldık. Bizde cumasına 3 gün Bişkek'teki gulhoylar kelip sağ alışat. Bu yerde bizde oşol demirci sponsorlar Dordoy Kerben bazarı oşol bizde oşol bit bardığı çayı var, kofesi var, barısın oşol sponsor bolup turат. Bu yerde mına 15 günlük seminer baştaldı degendi uğup durup Aziz bazarındağı oşol yerdeki sodegerler bizge sponsorluktu başladı. Oşol yerde mına İslam degen bir tuğanız bir meşok undu berdi, kum şekerin berdi. Sadırbek degen magazin 50% bizim produktavızda oşol ele berip koydu. Oşol Aziz bazarının namazxananın imamı Nimatullah Hacı bugün bizge oşol представитель bolup kelip oturat. Anda sözlü Nimatullah'a bereyik. Men oşul Aziz bazardan kelgen ökülmün. Allah subhanahu wa taala bizge oşunçalik mümkünçülük bergen eken. Mana bizdin Aziz bazarının cemaati sizlerge kichine hayır ihsan hadiya berdiler. Oşoga inşallah dua kılıp koyasızlar inşallah. Oldu, emne der. Sizlerin Allah subhanahu wa taala elimingizlerge bereke versin. Daim uşunda elimde alıp ıntımaklı bol yürüyerinizler. Assalamu aleykum. Anda hazır biz sertifikatlı beremiz. İnşallah. Joroyev Abdülkadir. Реки маю, я очень рад, что вы поддерживаете. Мы из Узбекистана, антижаманы. Maşallah. Вам, алхамдулилlah, вам İnşallah. алхамдулилlah, вам счастья.
счастья, Я здоровья. Семейный покой. Amin inşallah. Амин, амин. Amin amin. Спасибо. Amin. Allah Teala niyetinizi, dileğinizi kabul etsin. Amin. Allah Rahmat. Kim söylüyor? Bismillahirrahmanirrahim. Чоң рахмат вам за поддержку. Чоң нам дали знания. Знания, проживание. Чоң рахмат. Alhamdulillah. Amin amin.